katawan o kaya sa atin nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Ingito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with Stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with Stevia. Mabibili sa inyong mga suking budika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Ingito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold, Doc Super Gold Vitamin C, kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawi dakdak no umay agpaagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Manipod na gusara kadag itoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield
Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya po daw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This song is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpay RPN DZRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Barungarima. Baru Warimot. Pero na imbaga malim tayamin nga sa ngapadas. Malim iti biyernes sa isti mabilang iti bulan iti Hunyo tawen 2025. In kami manan isang bay kada kayo ti programa tayo Baro Arimat Music Festival Friday Edition. Titilaeng the first and the famous radio station in the north, ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. At di palang tiyanakyan gayemyo, timonyo tineti programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang timas sa kontrol ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direksyon ti OIC tayo, ni Mr. Rod Sadjan. Kadagiti kayat na ti kumablaaw, mabalin nyo laing ti agi patulod, kadagiti pangablaaw yo, ag-text kayo, wenno ag-tawag kayo, ag-text kayo ti 0962-319-4703, ken ag-text kayo ken mabalin nyo tagtawag, iti 0935-804-3395. Anya man ti raramidan nyo kadagiti kundaway, ken sa di numan napaset ti lubong iti anyo, kablaawan da kayo ti nagasat nga oras, nga ingkay panagdingdingeg ken panagbuibuya. Beno, tiro din ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Baru Warimot. Nasamit kapsati ayat kawayano, tauray lakay di musukat kinatungo, ading balasang ikaten panagduwadwang, aming kayat mo'y inaisagot ken ka nga ipaay, nasamit kapsati ayat kawayano, tauray lakay di musukat kinatunggo, ading balasang ikaten panagduwadwang, amin kayat mo inaisagot ken ka nga ipaay, ading balasang tungeg kat pati kumaan, kayat napudnutin ka
Baro Warimot. Okay, deta ti kanta nga napuluan ayat Hawaiano. Nang itulo din ti oras tayo 15 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdadanggay gagayem ken kabsat. Okay, sa bali man pay nga sunata iti nag-isagot ka na kayo. Okay, kuri ka. Dati man kumita naman ti sa bali. Okay, dati man. Madi deta. Makapaturog sa mo deta nga kanta. Okay, detoy. Kailalata pintas mo. Manipod ka ni Compadre Anthony Orques. Okay, gori ka tayo dubleta. Okay, may isang balse patapok. Ilocana. Di kakadlong daang ta salita eken ka. Ano day di nangayet pintas mo nagpayduma. Nung itaawan nagada elenday tapustura. Ilocana kaan nagpaydumat pintas na. Di kakadlong daang ta salita Atintog ka buok mo. Tano agwaklay ket tumanon, ingga na tabukot mo. No itatamet babaan niya, akit pinakulot mo. Napintasak kunam, yung nadadael day talayid mo. Okay, kablaon tema ni Mami Florence Kik Fiesta. Tagay ipintas mo, di mo malaki na ilalaan. Kulot tabuot mo, ken pintaluday tarupang. Kinulor mo pa'y bibig, kiday akiniskisan. Pintas mo iluka na nadadael day tapustura. Pinasileng mo, pinatirad, kukutaram ramay mo. Pinapintaam na labasit, kukuday tadapan mo. Maibagay unay tanakipet, unay ababulges mo. Tanu agsala ka, agko'y kuyeg-yeg, tabarukong mo. Pinasileng mo, pinatirad, kukutaram ramay mo. Pinapintaam na labasit, kukuday tadapan mo. Maibagay unay tanakipet, unay ababulges mo. Tanu agsala ka, agko'y kuyeg-yeg, day tapatong mo. Tanu agsala ka, agko'y kuyeg-yeg, day tapatong mo. Apo, deta nagsala ka kano, Mami Florence Kik Fiesta. Apo, nagkuyag-yeg kano pa'y tapatong mo. Alawala, ni Compadre Anthony Orques, kumusta kayo dita barangay Mabusag B, Badok, Ilocos Norte. Okay, deti man pa'y may sapay nga makamurmuray nga sonata. Lakay abutitan. Di tayo lakay abutitan. Ala, sumalakan Miss Elsie Baliwa, kag tawag kan. Hello Mare, happy watching. Pananiman ng Emeline B. De Los Santos, the second ka ni Mami Florence Kik Fiesta. Kablante pa ni Manong Cesar Fiesta. Digitay taga Bungon. Hoy, kablante man, digiti Malabed family dita. Agustin family.
Bayangos de Los Santos family. Aldaw na pagnapag na at igid-tibaybay. Nakalabasa, lakay akalbo, abutitan. Unjaya na kanya, disit si dana dadakel nga ikan. Binamatak ikagaklan, bulong kong anak babay. Sa nagpayapay, ngemjak inggingginan, ingkarengteng ko ketinagnan. Iammo na nga ta, siyak tay laklakaenan. Ay sus, di tamtata, Diyos ko santo, pagan-ano ka. May nga aldaw, napagnapag na at igid-tibaybay. Nakalabasa, lakay at kalbo, abutitan. Injaya na kanya, disit si dana dadakel na ikan. Minamatak di kadaklan, bulong kong anak babay. Sa nagpayapay, ngemjak inggingginan, ingtarengteng ko ketinagnan. Iammo na nga ta, siyak tay laklakaenan. Ay sus, di tamtata, Diyos ko santo, pagan-ano ka. Nagpukaw sa nagpayapay, ngemjak inggingginan, ingtarengteng ko ketinagnan. Iammo na nga ta, siyak tay laklakaenan. Ay sus, di tamtata, Diyos ko santo, pagan-ano ka. Baru warimot. Alawen kagayam karabsa dajati kanta ni Miss Sylvia Gaviran. Kumusta kay dita Barong Dingras ni Ninong Joel ni Shawe. Okay. Watching in Lydia Marcos kono ni compadre Leomar Verdadero. Alawala kumusta kay dita barangay Lydia Marcos na compadre Del Bragas Balisakan, ni Mami Huling, ni comadre Melvi, ni Kabagis Mona Lisa, ni Kabagis Roderick. Okay, kumusta kay amin na sa pada dito Lydia Marcos. Ay Ilocos Norte kasama tan dito ita Tabukbok na compadre Bong, ni comadre Vicky, ni Ian Carlo, itay anak ko ti Bunyag. Kumusta kay dita? Ay kitay kakabagyan tay amin dita Tabukbok, Marcos, Ilocos Norte. Beno tuloy-tuloy latintay panagkakadwa panagdrangay ti programa tayo papagayam. Alauna 24 at 20 sa malipay nga sonata. Sagot ko man ken ni Mang Jun Salmasan. Hello Mang Jun. Ni compadre MM iti barangay 28 Lawag City. Ni Miss Tihani Alejandro dita barangay Bagbago Solsona, Ilocos Norte. Kablante pa ni Ninong Marshall Aguto dita barangay 21 Sarat, Ilocos Norte. Nasa pa nga oras itibigan, nakasagan at damanin, amaban karayanin, tamagustuhan ta, unay tiyak papa, tanong nga gay ayos, pambaranda nga aglaba, nagiti membro di sa lepet nararagsak ka, no agdada
mauma ketintun madanunan pa nagpilesda umanay met aliwliwa dagiti may liliwan unay amata Dida mauma ketintun madanunan panagpilesda umanay met aliwliwa dagiti may liliwan unay amata Baru warimot. Okay, detarad kagayam karabsat ti sabalipay nga ayog bilang musika. Ngayon nag-in sagot in roknoy kada kayo iti daytoy nga kanito. Okay? Padaanan nyo ti may tampo kadamag iti Radio Ronda News Break. Into no madamdamala ang papagayam. Okay, tiro dan ti sabalipay nga sonata. Inak isagot iroknoy kada kayo papagayam. At timeten ti kanta manid pa lang kini Eldon Kyle makalma. At timet ti kanta paluan iti Arapaap ti may isang ubing. Kanina nang akayat datong palit
Okay, alaman kagayam karabsat datati sunata nga napauluan iti arapap ti may isang ubing manibalang kini Eldon Kyle Makalma. Beno papagayam agsublinto ti programa tayo. Kalpasan lang kadagiti sumagma mo na pamalagip manipod pelaing ti technical studio. Baruwa Remote RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 1:31. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kanabsat manipod dito News Center Station RPN DZRL Radyo Ronda Batak at dito ikaw dyan nga damag inatang oras aganay 50 a vehicular traffic incident tinarecord iti probinsya sipod itatapog ti bulan ti Enero aging ganay ti bulan iti Hunyo. Daytoy ti impakamo ni Pulis Major Cheryl Guzman pannakangiwat ti Ilocos Norte Police Provincial Office kunana na mababa ti nasao nga bilang no maikumpara kadagiti napasama ka disgrasya iti napalabas atawan 2024 nga umabot daytoy iti sangagasot 27 kunapay ni Guzman manipod inapulo na i-record a vehicular traffic incident iti nagduduma nga ili ti probinsya Ilocos Norte sangapulo kadagito iti pimusay na mababa ang imiti 20% inabagapay ti opisyal nga rason nga makita da wenno rumurumar iti rason nga nakadesgrasyaan dagitoy nasao nga individual ket gapu pay laeng iti human error impluwensyada iti nasanger nakaro a panagpatray ken kastameten mechanical error. Gapoy di dati nga banag, nagpalagip manen ti opisyal, kadagiti so amin na motorista, iti panagananad, iti inda panagmaneho, ken liklikan iti agmaneho, no dagitoy ket nakainom ng runa, no tilugan da ket solo motorsiklo. Dahil dati kao dyan nga damag inatang oras, kastagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL, Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. Radyo Ronda RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 1:33. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time
1:36. Beno papagay matiro dan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Ti detoy may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Ay ti kaldero ni inang basit ngem pagsid si daawan ni tatang ko haman nangan nalaing nga akilaban ay ti kaldero ni inang atawid na ken nilelang kirauden man ni tatang ulo sa di matikagan tim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo ay ti kaldero ni inang saya aten na hakalupan nuag tig-tig aben ni tatang kilaban din to marugitan na minsan anatyag ni tatang agban-banang awan awanin na makilaban tatinakaw ti kaibaan dim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo Yalumanay ni inang ay nalakay pasensyakan iti panagurok mo itay adda sang nga iling nga imay. Okay, detarod ti sonata paluan na kaldero ni inang. May palangkin ni Dr. Alexander Barot. Nangiatulo din iti oras tayon o 40 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdarangay ti programa tayo. Okay, sa baliman pa yung sonata, isagot ko kada kayo papagayam. Ayat ti maysang baro. Nagamamuta kayat ko kanayon ka amakita di may ladawan daytoy arik na basta kayat kalatan nagkasarsarita
ka ang mabuy-buya. Uray arapa ablaeng nga agkuyugta, ragsak kong biyago, uray di apaiso. Ilusyon man wenno daremdek ko, kastoy nga ta jayat timay sa abaro. Itibiyag ko italaeng amarinak, umis isen uray nagmay saak, nagpinta senaya apaluten, amin dagitoy anya na nagragsaken. Ragragsakek uray laing taladawan ladawan, kasuman magbiyak adong arapat ko, kastig kadijayat anapod mo, awanan bibiyang uray diaglaw mo. Uray arapa ablaeng nga agkuyugta, ragsak kong biyago, uray di apaiso, kastoy kadijayat anapod mo, awanan bibiyang uray diaglaw mo, kastoy kadijayat anapod mo, awanan bibiyang uray diaglaw mo. Okay, detarod ti ayat ti maysa nga baro. Tuloy-tuloy la tatintaya panagkakadwa panagdranggay, kablangan ti mamet da Ninong Leonardo Calube, dita Corimaw, kasama tanda kumpad Ralph, ni Recto, ni Angel, ni Ariel, kasama ni Rap-Rap, ken ni Comadre Raquel, na imbag ngayon kay panag dengdengeg, dito pa lang programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Okay, sa balimampay nga sonata, kasama nang intagibasa pa kadigiti pangablaw dito, iken kablaw tema ni Comadre Frida Bacod, anak Comadre Frida, di ba Friday tata, day of mag tawag kan, si kamot Miss Elsie Baliwak, anat maubra, at ni Mr. Terry Batinga, nagkigawen ni Ading Balasang, kasanot kakigaw na kasla abuyo, abuyo amanok. Kayang yanan, lakwan lang matsambahan, at mo'y datong day tuwing na, at malmali magdaytagida, na mag-isus pagkentwana, parpareng mapanagdirus, jayway, jaydayada. Hello Ma'am Pe Aquino, kini Sir Edwin, Uncle Orlin Galano dito Barangay Kalayab. Matsambahan, awang idatong day tuwing na, at malmali magdaytagida, amang isus pagkentwana, parpareng mapanagdirus, jayway, jaydayada. Matukmak na di, tungtunget ni nanang na, di napaglabain, uray laing pagnyuna, sa kabet na tigos na, pagtigos yan na kay sa gumpita, selselan na, mga rektang na, ules na paiwag na lintik na.
kaibaan ako'y datong tuwikuna at malmalay magday kandida na mag-isus pagkakwana kabaring mapanagbigus dayway yayaya na magukmak na di gunggungan nilalang na di napaglabain buhay laing panyuna sakwen at tigos na pagtigos yan na jay sa gumbida selselan namin narikang na oras na pa'y pagdalingdingan matukmak na di gunggungan nilalang na di napaglabain buhay laing panyuna sakwen at tigos na pagtigos yan na jay sa gumbida selselan namin narikang na oras na pa'y pagdalingdingan selselan namin narikang na oras na pa'y pagdalingdingan Alawela, selselan na kan amin na rekang. Agagayam ken kabsat. Alawen tuloy-tuloy latatintay panagkakada panagdarangay. 1:48. Padaanan nyo man deti damag may tampo ko iti Radio Ronda News Break. Ken kasameten, padaanan nyo ti smaro programa tayo parikot ken pamagbagay. Ti manen agibasa kadagiti Daniw papagayam. Kablaan tayo mampay ni pagayam tayo nga Victoria Digay. Dito barangay San Pedro Batak. Kasametan ni Apo Kapitan Oswald Balente. Dita Kumkumlong Kurimaw, kasama ni Manong Nelson Sambot, dito barangay Magnuang, iti syudad ti Bataken, kablaan tayo mampay ni Apo Kapitan Felix Valencia, dito barangay Magnuang. Ni Apo Kapitan Noel Sadjan, kumusta kayo dito barangay Salbang Paway. Ni Daniel James Sarmiento, natarnaw nga ayat. Kaarik mo manday jay sarmi, taulay pa'y jay init, ket mabait. Ngau may sumalino di tarang payaken sudim kaarig mo manday jay langit atop tuparen jay init kesyapet itay daga ngumay agrok babagayat ken ka natarnaw day tuy ayat nga istagot kuken ka tanuman pa'y nagurapayak adagat di kayariga ye madabag sa sao hadiag bukel jilubong tudiat kinamayit day tuy pusok kinay tapusok manday jay sarmi, taulay pa'y jay init, ket mabait, ngau may sumalino, di tarang payaken sudim. Kaarig mo manday jay langit, atop tuparen jay init, ket syapet itay daga, ngumay akrok babagayat ken ka natarnaw day tuy ayat nga istagot kuken ka tanuman pa'y nagurapayak adagat di kayariga ye madabag sa sao hadiag bukel jilubong diat kinamayit day tuy pusok kinay tapusok. Okay, datar gagayam ken kabsat ti sunata nga napauluan iti natarnaw nga ayat manid pa lang ken ni Daniel James Sarmiento. Tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdarangay. Dito'y palaing programa tayo. Timet ni Jun Tumbaga, kumusta kami dito barangay Nagkuluban, Sinait, Ilocosur.
Uading di ka man nagpagpakipo, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay to'y puso, kitna kayawan nagtatalugadi mo, sapsapulikit at daminenken ka, taday ta ugaling na idumduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuirik na, uading may amngarong idatun ko, ken kaday tuy nadarisay nga ayat ko, di nagkadi kagurat isut at paisu, when ay ayatin ka tay tatpudlo. Uading di ka man nagpagpakipo, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay to'y puso, kitna kayawan nagtatalugadin mo, isap sa puliket at daminenken ka, taday ta ugaling na inunduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuirik na, uading may amngarong idatun ko, ken kaday tuy nadarisay nga ayat ko, di nagkadi kagurat isut at paisu, when ay ayaten ka tay tatlo, when ay ayaten ka tay tatlo. Okay, detarod ti Sunata Pulwan uading manid pa lang kadigiti The Mega Mix Singers. Baben pa lang kini Mr. Jun Tumbaga. Kumusta kayo dita nagkuluban Sinait Ilokusur. Baru Walimot. Okay, kunanad toy na imbag nga malem mo sir. Ken amin nga karimat request kumantay na sa nga ipapanaw. Ken agurayak biyag ko tay lalaki. Tinangkanta. Thanks God bless ko na ni Mami Rosalinda Bumanglag. Ni Manang Silvia de la Cruz. Kasama ta ni Miss Aimelin Agarpao. Oy, kumusta kayo dito barangay Nagrebkan. Iti-iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya no papagaya matiro din ti sa malipay nga ayog bilang musika. Ngay nakisagot iroknoy kada kayo papagayam. Padaanan nyo ti sumaro na programa tayo. Parikot ken pambagbaga. Isagot teman ken ni Miss Cristina Makatumbas ni Tata Vidal ni Nanagos kasama ni ti pamilya ni paring Albert Marquez Jr. dito San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Anagragsak tuy puso ken rikna sipudin ka nasirpa sikat ng ten maris day tuy biyan anyan anaglasbang tapintas mo amabuy tagrayo at biyak kudita sa giyan sapay kumang taaklo
Baru Warimot. Pero papagayam, detarod ti ikarik kengka. Okay. Kasangwa ng arod nga intay tapuganin ti maudin. Nga oras kin maudi programang intay pagkakaduaan. At yaroden ti sabalipay nga ayog bilang musika. Sagot kada kayo papagayam. Okay, ito ti pang-recap tayon. Asunata ti daytoy Friday edition ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Okay, ti yaroden papagayam ti pang-sira tayon nga sunata. Gapot ganas na oken na sawang ka ngemidin ta lumawa si kantay na uma nagsapul ka at sa bali alanganin na babae iti ipapanaw nagsakit tinakin ko di tan na nasursurok aginong GSM Blue tanong mabarte ka inagtumete ni uldag ngem nung magkaringa rupa manenag parang kanya Di mo pinanunong
Beno papagayam detarot ti sa balipay nga ayog bilang musika ngay nag-in sagot in ruknoy kada kayo itatang malem. Beno, intay ton iti maudi nga oras maudi programa tayo parikot ken pa magbaga kalpasan kadagiti song mo na pambalagip tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Taibang oras yung kagayam kirabsat malipod dito yung News Center Testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak at ito'y tikaw dyan nga damag inatang oras damag palaing manipod dito'y lugar tayo. In pa kamo ni Police Captain Randy Damo Hepe ti PNP San Nicolas ang nakikoordinar kadagiti agtagikwa kadagiti pasdek negosyo iti lugar da nang runa iti National Highway asanda kuma aramide na pagparkingan iti sangwanan dagiti pasdek negosyo da daytoy ket kalpasan an obserbaran da daytoy ti maysa kadagiti kang runa rason iti panag parikot iti taray ti trapiko nang runa no kastang ras awar kunanapay ngayon sige damet ang nagtungpal dagiti maseknan nga business establishment may panggep iti daytoy abanag mangnamna mga rod ti hepe nga daytoy nga abanag ket haan nga maulitan dagitoy nga aramid dagiti addaan pasdek negosyo iti lugar da tapno kasta ket nananayas iti panagtaray iti trapiko. Malagip nga iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte ket daytoy iti maysa kadagiti problema da iti kinarikot iti trapiko nang runa iti Dakkelamol ken kastameten iti sangwanan ti munisipyo. Dahil tati kaudyo nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo Smart Dishwashing Paste ko Pritong ulam na masebo Smato kaldero Ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste at the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang bahit linis fantastic sa metal at plastic number 1 to Ang galing-galing mo Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS Good para gumit matcha Hello Right Bar Blue Isang labanan yan Right Bar Blue Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumi ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para gumit matcha Hello Right Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Salamat. Dagiti
sumaganad kat kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, the Mr. and Mrs. June Maricel Leda Cristobal of Honolulu, Hawaii, USA, Miss Maggie Tunak and family, Honolulu, Hawaii, USA. Salamat sa RPN! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:08. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Pero papagayam, balbaling orod nginak kumablaw kada kayo. Hadatan iti may katlong oras. Ngayon tay panagkakadwa ken may katlong programa. Parikot ken pamagbaga. At ti palang tiyanak ken gayemyo timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Iti biyang ti master control ni Engineer Mark Angel Asuncion. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadyan. Beno papagayam kasama nang intay di basa. Okay, kasama nang intay ni basa dati munang Daniel. Palubos yung rod sagutan na kayo ni ti Sunata. Atin tayo kid daw ni Mami Rosalinda Bumanglag, iti Barangay 10, San Nicolas, Ilocos Norte. Nasa M nga ipapanaw.
parikot, ken pamagbaga. Beno papagayam, nagiganyo ti kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglaga. Beno ti dating gundawa, intay ni Basa, dati mo nga daniw, ti daniw ni Mr. Joseph Pedro, ti barangay 20, Ermita, Lawaga City. Ti daniw na nga pinauluan iti, napananan? Okay. Ti daniw na nga napuluan iti itipungto, ti Aplaya. Daniwan ka, ayat ko. Ito pungto ti Aplaya. Bayat ngon unik, ti igid baybay. Ipalla daw ko tinagan mo iti taaw. Tabareng maarinebneb ka kuman iti lipat. Ngem timayog ka anagsubli. Kasmay sa nasileng nga ikan. Sinapuyot ka, ken inyali ka. Ngem imbulos kamet, laeng iti danom. Kaskas di agumargarot, titarigagay mo. Tanagparang kamanen, iti imatang. Akas rayos, ti init, agkarkarayam. Timapugak, amang kamakam. Bayat, ama kinumlumbaka kadagiti allon. Ngimapaman nga aprosak kuma dagiti rayam. Kella at anaglidem titangatang. Anang parmek itiranyag nga ikikutam. Ket impagarup ko nagpatinggan ti amin. Ngem nagbalin ka apaset ti danum baybay. Nagkidemak anaglangoy itirabaw mo. Nariknak tinabarang agek ken arakop. Tanagsayamasam kadagiti urat. Dagiti bultahe. Kabayatan ngay papaiddanak iti Aplaya. Ket iti maudi agundaway. Tinmipun kan iti nalamuyot a kadaratan. Anang tapaya tunggal addang. Kayat ko tuntunen, ti pagpatinggaam. Ngem jakon maungpot, iti kaanuman. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam kayo ng giganti Daniel ni Mr. Joseph Pedro iti barangay 20 Ermita Lawag City. Daniel na po luwan iti pungto ti Aplaya. Alamin papagayam detang aron iti muna nga Daniel nga inak-in basa itatanga malem. At yaro den ti pasuro tayo sonata papagayam. Ayat anapudno. Kay sagot ko man kani mother ko. Mrs. Bensita Domingo dita barangay Kalayab, Dapat Kakino, Sir Edwin, Ate Vilma ni parang Mike. Paborito pa ni Manong Emeline Bute de los Santos kani Manong Eduardo. Mami Malia Amaram, Mami Guillerma Solicit ng Carmen C. Ay
nagkinarianta awan tumulos makapagsina anyaman ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napod mo iten at talating at di bagyo iyag baliw ay paikap no ayatin pa ay di Diyos sa buong Parikut ken pamagbaga. Pero papagayam, deta nga rod ti sawali pa nga sonata, ngayon nakin sagot kada kayo itatang malem. Makatudtudwen gayam engineer. Gurguruod, medyo irubot nan sa manin ti panagtudo na. Okay, kablawan tayo mampay ni Sir Blue Marders. Hello sir, happy watching. Ay kay ni Sir Blue Marders, kasamitan ni Mr. Liomar Verdadero, ni Madam Eufemia Fernandez, ni Mami Florence Kikik Fiesta, kasamitan ni Ma'am Esther, ni Ma'am Fe Aquino, ni Manang Emeline B. de los Santos the second. Okay, thank you very much kali sa amin nga aga buybuya. Kayan kasamitan kablaon tepay ni City Councilor Elect Engineer Rizal Castillo. Kumusta kayo dito Barangay Baligat, dito yung Siyudad Tibata. Kayan kablawak pa ni Ninong Elmer Pungtilan, dito yung Barangay Biluka and family.
Alas 2:26 papagayam ti oras tayon. Kasangwa nang intay ibasa ti sabali pay nga Daniel. At irodan ti ururayan yon nga sonata paborito yo. Okay? Ken isagot man ken ni Manang Agnes Agbayan ni Dita Vintar. Ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Napansaman nagpasyar ni Mami Lumingen. Napandita Mami Heli Buyat. Dita Barangay Kalayab, Lawag City. Kasamitan Kablaawan Taypay ni Mami Minda Kadjente. Ana Mami Minda. Kumusta ka dita Bakara? Di ka mo tagpadpadlawon ni Mami Estrella Petilia. Orsa ni Mami Chita ket napansamot pala si taawon. Abroad ni Mami Chita. Okay? At yun din ti pangserrata yon nga sonata papagayam. Sagot tayo kini Mami Guillerma Solisipan. Ininang Ofelia Usto kani Compadre Bong Aguinaldo dita na Votas, Lawag City. Ni Apo Kapitan Robert Jose dita Barangay Pila, Lawag. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan. Kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita. Katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaartap panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka. Nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan. Kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita. Katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaartap panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka. Nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka. Nga awan kaasping na.
Pena papagayam data tiga puken ka. Kinantatin mo tibiyang composed by Miss Ofelia Justo. Thanks Sir Ronald, always listening ko na ni Mami Guillerma Solisipan. Alawen, thank you very much Mami Guillerma Solisipan. Umay kakumamit pumasyar dito yung studio. Mami Guillerma Solisipan. Alawen, aga subliak to kalpasan ka dagiti sa maguna pamalagip manipod ti technical studio. Parikut, ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayam kirabsat, manipod dito yung News Center te Stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto ikaw dyan nga damag ilatang oras sa damag pala yung manipod dito yung pagilian tayo. Inawagan ni Senador Risa Hontiveros sa timakon ko ng distraction ti panitantan ti Senado para iti impeachment case kontra kini Vice President Sara Duterte. Kuna ni Hontiveros asaanin. Amawagan pa ay panang surot iti procedures tinudag iti wagas ti pan nakadelay ngar aramiden iti impeachment no diket maysa ama kumikom nga aglemlemeng iti arig protocol. Inalawag na ti panag-convene ti Senado kas impeachment court ken panangrugi ti panang tingiting ket mandato ang nakailan na di ti konstitusyon ngem ituneg ti 4 a bulan ket nakapenpen ken naibaybayag laeng ti impeachment case kunana kaditi nasa nga bulan ket inawagan da isuna asaan ang makaururay ken agresibo gapoy ti panangikagumaan na arogyanen ti impeachment ngem ti kinapudno na ket saan da nga agal alisto no diket agururay da kas kadagiti Pilipino anabayagen nga mangururay ti kinapudno. Mainay ditoy binagaan ni Hontiveros ti Senado nga isardengen ti ayayam ken rogyanen ti rules ken ti proseso ti impeachment forthwith wenno insigida daytoy nga aramiden. Dahil tadi kaudsin nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:34. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda sakit na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti renak. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligi di butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na.
pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunat ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad ken personalized funeral services, manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti usosarenda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken naglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Happy 65th Anniversary RPN DZRL Radio Ronda Batac na impapusuan a pangablaaw kada tayo dagiti sumaganad. Honorable Erjo Valenzuela and family, Vice Mayor Dingras, Ilocos Norte. Honorable Ryan Jan Pascua and family, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Honorable Trina Sagigit Folgar and family, Sangguniang Bayan Member, Burgos, Ilocos Norte. Engineer Pedro Agkawili, Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. And Engineer James Ferrer, Staff and Employees, Department of Public Works and Highways, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batac, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41.
Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Dapay na batbati sa nga 17 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Kunanad to yumayag to si Ronald, kunanad ti alakit padpadaanan mi Mami Guillermo Solisipan. Iti umay mo panagpasyar nga rod. Beno iti adete kundaway at roden ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Iti daytoy may kadwa ken maudi na 30 minutos si programa tayo. Padaanan nyo deti sa malipay nga Daniel ni Mr. Joseph Pedro iti Barangay 20 Ermita, Lawag City. Kablaon ti mampay ni Ma'am Rem Lianes. Okay, hati nga roden ti sa malipay nga sonata ruknoy ko kada kayo papagaya.
kujak mapengdan agarubus tilulwa sa inek kujak mapengdan. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagaya madapay napatbati sa 12 minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Tinati kung dawa interon ibasa deti may kadwa nga dani ni Mr. Joseph Pedro iti pailang barangay 20 Ermita, Lawaga City. Ti dani na nga inna pinauluan iti libro ti biag. Daniwan ka, ayat ko. Libro ti biag. When susuoten na ka dagiti karit ti biag. Umapiras ti ot-ot no maminsan makasugat. Nudumteng tiliday sumukat ti ragsak. Ket agtarakitik kalpasan ti ititikag. Sen na ay guttaen ti kinalupoy. Panagrikos ti panawen agtultuloy. Tati dudukot mabalin na ayakar dagiti bantay. Ngem tinaamo atimek aweng na tinaalumanay. Tunggal pinanid tibiyag agpaay nga adal. Tunggal maasot nga anges iso ti mangyadal. Tunggal aramid tignayan ti panggep. Tunggal kapitulo masapol ama sa gepsep. Tilinabag na rebbengen timang ripirip. Igamamon ti lapis ket rugyamon ti aggikurit. Ibinsa-binsam gapwanam tapno mailanad. Ti paggibusan na aramid mo ti maipaduyak-yak. Laga-laga marod dagiti pakabuklan na. Tinginabras na mangipaay itinamnama. Kablaaw narway nga angheles agururay da. Numampay rugak-rugak tidalyasatam. Iyalikakam nabanayad nga addang. Ket itan dalpasmon nga insurat. Lukibem pakaistoryaam iti libro ti biag. Panagyaman, panagayat, ken panangiburay. Sinamar ti biag mo, aglayon nga agrayray. Daniwan ka, ayat ko. Kaya napapagayam detang rod ti Daniw sa malipay nga Daniw ni Mr. Joseph Pedro manipod iti Barangay 20 Ermita, Lawag City. Pero papagayam at tiyoro din iti pasurot tayo asunata ti Daniw na isagot tayo man kay ni Compadre Bobby Palada. Paborito na deto yung sonata.
Alawen papagaya malakaro na dati gundaway nga agyaman ken pumakada. Ket gyamyaman kam unay ti panang tarabay manen kada kami ti laso di ti makalawas. Aga sublita ito manen into no lawas na. Ati dito nga programa. Aga sipud ta Lunes aging gana ti Biyernes laing ti panakangigyo ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Nakadwa karod nga nagserbi ti biyang timas sa control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre ito mo ti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Domingo. Babay na po, God bless us all. Ato yung timaudia sunata. Dati tayo request mo Mami Rosalinda Bumanglag. Tayo latakan ta ni Miss Melo Santiago, Agur Urayak. Sugma